ngasi kuna kauzariba press meet asi mayam ne na khambire madudi ai ngasi tang kuntaru akoi outer Manipur tan pan subar lok sabha election gi vikal pangthok gedabani pangthok ka do mafam singhu ai mangda president secretary administration na koi thambigre maruina akoi handaki lok sabha election si akoi mamangda ahan first phase ki ang tama pandra pangthok kiba inner Manipur gi akoi parliamentary constituency di outer gi sarkhara pangthok kibaduda yamna ka henba akoi thon nindaba undemocratic oiba undesirable oiba adumba akoi acts of akoi violence haibata madugumba mayam ama akoi thokpa thengnagi yamna madu mayam khudimuna su akoi na press da adagi akoi print amadi electronic media da undungna pa social media da viral sakhiba video kya da mayam ne ubirabaduni maduda thongdukna kiba mot singa su akoi yamna unprecedented oiba haibata mamang da thokiba akoi lok sabha election singa thokidaba mongda yamka henba akoi acts of violence yamna undemocratic oiba aduma kya thengki haibasing thoibasi akoina MPCC side gi hanjin na election commission of India da su Manipur ki akoi chief electoral officer Manipur la bela phamba se su hanjin mangjom na application kya abasu kai mamang da thag masum basigi thorok bagi chingnaningai oiba mayam ma lei haina akoi madu thokiba mayam no akoi thengnare maruina akoi ngasi kauzariba masi this kind of undemocratic undesirable acts of violence should not be allowed to happen again in the second phase of outer Manipur Lok Sabha election. Masini akuna emphasize tawzaninge base masi akoi huji akoi ki Congress party ki ANC ki Manipur ki akoi ki office bearer kya adigi MLA Singh honorable MLA Singh akoi Jiribam da akoi lairi makoina chatluba matamda akoi miyam dagi Congress ki workers indagi lakpa akoi atumba complaints kya ama thengarpa maduna maram ore harga akoi ki election agent ANC ki candidate akoi ki Alfred ki magi election agent John Pamaina koi electoral office ta ngasi mak akoi application ama su isin ki balai masida koina haijari basi koi election commission na koi timely and see steps local view so as not to repeat those undemocratic and undesirable acts of violence. Madu thok the nana vida mata koi na mangjong na amuka hana koi repeat tawzari bani madu reiterate tawzari bani madu thon diganu haidana madu ke koi application na sei maruina koi Jiribam ki 40 Jiribam assembly constituency da masi kisi akoi sida akoi ki tongan ba akoi ki polling stations haibata 40/1 ki Kalinagar 40/2 Kalinagar 40/3 Babupara 40/4 Babupara B 40/5 Babupara 40/6 Dibong 40/7 Kadamtala 40/8 Islamabad 40/9 Chingdong Lekai 40/10 Sampanagar 40/11 Chandrapur 40/12 Hilghar 40/13 Hilghat 40/14 Hilghat Kunau 40/15 Usathol 40/16 Boraikhal Amadi 40/17 Babukhal Haiba Jiribam ki assembly constituency da
लेकिन पोलिंग स्टेशन सिंह से मसीदा अखन्नवा स्पेशल अखोई सिक्योरिटी मेजर्स लौखटपियु हाइबा मदुगी अखोइना इलेक्शन कमीशन दा अखोई चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दा कोई इलेक्शन एजेंडा थागिबसु लेरे मरम असिना अखोई यामना फजग्रबा इंडिया की डेमोक्रेसी पाइदगी अखोई लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ने है दना अखोई पृथ्वी दा साउथोकजरिबा असुगुंबा लेबाक असिदा पांथोकलिबा अखोई सरुक मोइना मणिपुर की आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की सु हे तांगु द पांथोकदुबा सिदा अखोई डेमोक्रेसी की असेंबा अजुबी तरु तरुबा अदुमा फजबा मसक अदु वहनजनिंगी हाना अखोई ममांग ममांग दसु अखोई फोंदोकतरिबा लेरे अखोई मणिपुर की अखोई यामना इज्जत मांगदबा मोंगदा अखोई थोनिंगबा थोदोक क्या अनडेमोक्रेटिक ओइबा सिन्स क्या मा वे अहांबा अखोई इन मणिपुर पार्लियामेंट्री दा थोकिबदो मधु अमुहन्ना मधु अखोई रिपीट तोहन बिदनबा अखोई इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दा अखोई की मधु अखोई अपील तौजबनी अदुनो वी fervently once again appeal to the Election Commission of India through the Chief Electoral Office to take up the necessary steps so as to uphold the real sense of democracy. Poll rigging should not be allowed at any cost. Any kind of violation of poll procedures should be prevented. Thank you very much.